The Ben ubu tuvugana yageze Kampala aho agiye gutaramira abaturage ba Kampala. The Ben ntago yagiye wenyine, yajyanye n'umugore wiwe Pamela, ajyana n'akana kiwe k'amezi 6. Ubwo Pamela yavuze ko The Ben atazongera kumusiga mu bitaramo nk'ibi ngibi azajya aba yagiyemo, kubera ko The Ben akunze kugira utugeso tutari twiza cyane. Ubwo aheruka kujya gutarama akabyinisha umuntu w'umuzungu, ngira ngo namwe ibi ngibi murabyibuka, ubwo yajyaga i Musanze yaje gukurura ishyanga. Rero Pamela yavuze yuko mu rwego rwo kurinda umugabo wiwe no gusigasira ibirwi byiwe atazigera yongera kumuva inyuma, aho azajya ajya hose bazajya bajyana. Ni nyuma yuko The Ben akoze igitaramo muri BK Arena abasha kucyuzuza ari kumwe na Bruce Melody, birangira izina rya Bruce Melody rizamutse cyane, ariko mwuka byaramwe iri zina ryazamutse kubera The Ben. Iyo The Ben ataza kumutumira mwa kino gitaramo, ntago Bruce Melody yari kuzamuka ngo yiyite 001. Ndetse nuko mwebwe mutabizi, biriya bintu byari byapanzwe. Bamwe mwari muzi yuko The Ben yarangiye. The Ben nta muntu ukimukunda. Buriya The Ben ni umuhanzi ukunzwe cyane. Icyambere The Ben ni umuntu ugira impuhwe. The Ben ni umuntu ufasha. Tugaruke kuri Pamela, ubwo aherutse gufasha abaturage akabahereza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Aba nibo bantu bakorera amafaranga ntibayarye bonyine, bakasangira n'imiryango itishoboye, bakasangira n'imfubyi. Aba ngaba rero nta kindi bakwiye uretse kujya mu ijuru. 001 mwambwira umuntu yafashije. 001 mwambwira abantu yigeze atera inkunga. 001 ninde wishyuriye mituweli. Nimvuga 001 murumva yuko ari Bruce Melody Munyakazi. Bruce Melody nta muntu arafasha ngo bigaragare, ariko ibikorwa byinshi The Ben agenda akora we na Pamela bijya bigaruka, ndetse nk'abanyarwanda twabireba tukavuga ati aba bantu nkuko mubabona gutya iyi famiye ikundwe. Ndetse reka mbasubize inyuma gatonya, Pamela yari yaravuze yuko atazigera ashaka umugabo habe na rimwe. Nimba asubize inyuma ku biganiro Pamela yakoraga cyangwa akoreshwa n'itangazamakuru, yavuga yuko atazigera ashaka umugabo, ahubwo yavugaga yuko azashaka umugabo umutera inda akarera abana be ariko atabanye n'umugabo. Avuga yuko kurarana n'umugabo kwezi kugashira ukundi kukaza ntabwo ibyo bintu yabikundaga. Yumvaga yuko azibera nka ba Mutesi Jolly ndetse nka ba Marina ndetse na bano ba Shadibu. Ngira ngo benshi murabizi uko bari usanga bifitiye abana ariko bitunze n'imiryango yabo, nta mugabo bafite. Bivuze ngo ariko bingibi bikora abantu baba bashaka kujya kuri Wuncece, ariko yaje kubivamo ahitamo kwishakanira na The Ben kugira ngo yubake umuryango. Kugeza izi saha muribuka yuko yigeze gusohoka akavideo Pamela ari kubyina ahantu, ndetse yambaye ukuntu imiterere yiwe yayigaragaje, ndetse The Ben yaje kumubabarira. The Ben ni umuntu ugira impuhwe. Uyu mukobwa yavuze icyo yari agamije, yavugaga yuko yashaka gusuzuma nimba umugabo wiwe amukunda cyangwa amufuhira gusa. Yasanze umugabo wiwe amukunda nk'inka imwe, koko aramufuhira cyane, dore yuko ibingibi byagiye no kwitangazamakuru babimubaza, akavuga yuko nta mpamvu yo kuzana umuryango wiwe kuri kamera cyangwa ngo yirirwe avuga umuryango we. Byabereye mu rugo rwabo, biba ari ibyabo ari babiri. Ubu tuvugana rero The Ben yageze Kampala, ubwo agiye gutaramira abaturage ba Kampala. Ese mwari mubizi yuko The Ben ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda? 001 ntago muzi. The Ben niwe nzi kubera ko ibikorwa byiwe nibyo bituma tumumenya. Nimvuga 001 mwumve Bruce Melody uri mu gihugu cya Tanzania, ko yagiye guhura n'abasitari ngo ba Tanzania, agahura n'umuhanzi wa mbere muri Tanzania Diamond. Baza guhura bakorana n'ikiganiro, ubwo arimo apanga igitaramo muri Tanzania. Ese mwari muzi yuko impamvu yari ari muri Tanzania yari arimo ategura igitaramo kugira ngo Wasafi ibimufashemo? Wasafi rero yaje kubyanga. Bavuga yuko amafaranga akenewe kugira ngo igitaramo gikorwe, Bruce Melody amafaranga basaba abatayamuha. Bavuga yuko iki gitaramo nikiramuka kinabaye, Bruce Melody bazaba bari kumwamamaza n'izina rye rikamenyekana. Nibemera gutegura igitaramo akakitabira ariko niyishyurwe azaze akijyemo. Bityo rero byatumye Bruce Melody avuga yuko atakorera ubusa. Ni mu gihe yavuye hano atega indege y'ibihumbi 300 imugeza Tanzania, ntabwo yavuga ko yagera Tanzania ubusa. Ni mu gihe rero mumubona mu tuvideo arimo abyinana n'abantu ba Tanzania. Buriya Bruce Melody niwe muntu utaruzi icyongereza, ariko kugeza izi saha icyongereza arakivuga. Nawe ndi urimo avuga icyongereza n'ikinyarwanda uzumve. Iyo ari kuvugana na ba Diamond baba bari gukoresha icyongereza.
igiswahili cyo ntacyo azi, n'ababeshyi mbabwije ukuri. Rero Diamond avuga yuko Bruce Melody ari umwana ukizamuka, umwana ugishaka kumenyekana, nta mpamvu yuko batamufasha, ariko Wasafi n'itsinda babamo. Wasafi niyo ikora umuziki wa Tanzania, ngira ngo Wasafi murabizi ko niyo yazamuye Mbosso, Wasafi niyo wazamuye Harmonize, Wasafi niyo yazamuye Diamond, Bazucu, Bazari. Wasafi rero irakomeye cyane yo muri Tanzania. Wasafi ivuga yuko nitegura igitaramo Bruce Melody azaza akaririmbira ubuntu. Bruce Melody rero yarishajije bituma bigira ute bikasoringwa, kugeza izi saha ntago ibindi biratangazwa. Mu gihe The Ben nk'umuhanzi wa mbere ahaguruka mu Rwanda bamwishyuriye private jet ndetse bamuhaye n'amafaranga atagira ingano, ni mu gihe ubu urwego rwe akundamo umuziki ashobora no kuza utanamwishyuye ahubwo iwe akakwishyura. Uyu niwe wacu. Reka ibingibi tubisubikire hano, turaza kugaruka n'igitaramo cya Kampala, turaza kubereka amavideo ya Kampala. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Gahunda ni Kidasamura TV Rwanda, dukore subscribe tumenye amakuru mu gihugu